Kedam tang surihini rain koi ragi thom maning kana hut Manipur hawara long khai swang bong kichar bojok state dang pialong mi kichu ami hitok mon pendang lok khai swang bong apran kichar mut anta dulu halabang so arni pen non aning kan ki thom playing data phi kedam tang GT ni phai cricket homarni India Prime Minister Narendra Modi Manipur hawar Churachandpur along an palidamsi Manipur hawar puthot ke paching thurpon chuji aphan Kuti suri troksira haro ke thomatang kapen ke claim ke tam jiapan long e ke somasai deng Laswang bok pen Manipur urban roads drainage and asset management improvement hin pen sitami sika kuti suri ke thomra haro trokra plikebra troksi la pen Manipur infotech development ti hek pen MIND project sitami pad kado kabe kuti haro phora hokke patangka panong ponlo pusi pachatak pondo Bangso hut kuti haro isira plikebra hinia tangka pen kikim kerang ponji Palong Care Working Women's Hostels Lapen Super Speciality and Healthcare Facilities Kaching Turji upon Kuti Paro Isira Sikapo Atanka Panongpon Bangso Porahut Kuti Tomke Patanka Pen Pologram Kepaching Turji upon Lapen Manipur Havar Kido Long Pre Troka District along Toglang Hin Kepaching Turponji along Kadokawe Long Paro Isira Humingkoi High School upon Kuti Paro Isira Tomke Prapiatanka Panongsi Long Isompon शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है ये प्रोजेक्ट आप सभी लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे और मणिपुर के युवाओं के लिए यहां के बेटे बेटियों के लिए एम्प्लॉयमेंट के नए मौके भी बनाएंगे साथियों जो काम आज शुरू हुए हैं उनमें 2 परियोजनाएं बहुत अहम है मणिपुर अर्बन रोड प्रोजेक्ट जिसकी लागत 3,600 करोड़ रुपए से ज्यादा है और मणिपुर इंफोटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसकी लागत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है ये परियोजनाएं इम्फाल में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी और मणिपुर के उज्जवल भविष्य को नई ऊर्जा से भर देगी मैं मणिपुर के लोगों को सभी इस विकास योजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं Halapu India Prime Minister Narendra Modi Manipur along Kahumri Damahut Manipur People's Party Youth Wing Pendanglok Manipur University along Loge Charlie Mate Student Atum Ahin Pen Manipur along Lapuan Aningkan Kang Timangbong Kasik Sak Ke Pratnang Punaputhak Kachisong Chipaklang Dut Kachisong with MP Modi go back Narendra Modi go back we condemn his holo visit pura Hang Talamdun Rinti News Report KTV News